Yesu mchungaji tuongoze, utulinde daima, utulishe malishoni mwako, zizini tuingie. Bwana Yesu, Bwana Yesu, sisi tuko zako. Bwana Yesu, Bwana Yesu, sisi tuko zako. Tuwe rafiki yetu, kiongozi njiani, utuokoe dhambini mwote tutakapopotea. Bwana Yesu, Bwana Yesu, sikia tuombapo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, sikia tuombapo. Umetuahidi kutuosha kwenye dhambi dhaifu. Wewe kwa neema tusafishe, tufungue dhambi. Bwana Yesu, Bwana Yesu, tuwe wako milele. Bwana Yesu, Bwana Yesu, tuwe wako milele. Tutafute pendo lako sasa, tufanye upendano. Yesu Bwana wetu na Mwokozi, utujaze upendo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, utupende daima. Bwana Yesu, Bwana Yesu, utupende daima. Asifiwe Yesu. Mwambililo kilingo cha 12 maandiko mengi tumesiata o na hindi Yehova amwya Abalamu umma we nthi yaku na kwa ukoo waku na numbala au kubika nthi ila ni kuonia na ngakutwikithia mbai nene na ngakuathima na kukunenevya na kunenevya sitwa yaku na kuwithiwe uathimo na kwanga maathima ala makwathima na ola ukumania ngamumania na nthini wakuwe mithia yonthe ya nthi ikathimwa. Na indi Abalamu athi otondu Yehova wamwiie na Loto athi nake. Abalamu ai wa miaka 75 ila waumie Aalani, na Abalamu osa Salai muka wake na Loto mwana inya na sindu sionthe ila mombanitie na andu ala masyaiwe Aalani na maumanikana maende nthi ya Kanaani na mavota nthi ya Kanaani. Na Abalamu abitila inthi abika vandu veta wa Sekemu kubika muti wa mwaloni wi Mole na ibinda liu mukanaani atuwa nthi isu. Na Yehova aumilila Abalamu na Asia nganenga usiao waku nthino na vau akia Yehova ula wamumilile kithembeo na auma vau abika kiimani ngali ya gumiloni wa sua ya Bethieli na amba ilema yake Bethieli ingali ya udhiloni wa sua na ai ingali ya gumiloni wa sua na vau akia Yehova kithembeo. Kando kule verse 8 na auma vau abika kiimani ngali ya gumiloni wa sua ya Bethieli na amba ilema yake
Mbethieli yingali ya uthuiloni wa sua na ai yingali ya umeloni wa sua na vau ake ya Yehova kithembeo na eka ilasitwa ya Yehova na Balaamu athichalo aendea elekele ngali ya itheo. Hata iwe Yehova ni athime maandiko make andu mangai umundi Yehova ni wendegwa muno kutwete umanisio na ngelekanyo ya mundu wa Ngai wita wa Balaamu. Wasoma ibuku ni tha Joshua chapter 24 verse 2 maandiko mangai measia Yehova amaumisie tela ulani wethe wa Balaamu osa Balaamu osa Naoli ulani mwana inya wa mundu suwita wa Balaamu amaumia kuyangi ila yute wa usi ngali ila ingi ya usi ususuwita wa Euphrates Yubalati amaumisie ndisu ngali ila ingi ya usi kulama dhaidha ngai siame bwana na amwete mwingo ungi wa usi nikena abike kutwika ngai wake. Pau 24 Joshua itunenga ngelekanyo ya usi ulana itu na ugo twesie kuinga ando mangai twaingie usi ila twatangiwe kuutwa dhaidha ngai siame bwana na yunitoka tulike Kanaani ya Yehova. Kanaani la Yehova utusiovesi nikenda atuke kwito ngai wago. Praise the Lord. Kwa hivyo kwa njia moja au nyingine Abraham ni mfano wetu mzuri wa kujiangalia kuielekanya nake undu batoneka. By the way ni batoneka engalisu ya ulausi ayatwika mbainene ni batoneka mwingo usu wa usi ayathimwa ni ngai siaku batoneka ngalisu ya ususungi ayatona kunenebwa ni ngai siaku ngalisu. Lakini the Bible says Yehova amwita nikenda oke onenebe waku. Yehova amwita nikenda oke otwikithwa mbainene ku na Yehova amwete kuma ku akimuthaitha Yehova munene kuinga isiombe nikenda abike kwathimwa eku. Maandiko manga imeasia eku alama kamwathima Yehova kamathima. Eku alama kamuumania Yehova akamuumania. Hata iwe Yehova na engalino ya usi mibea yombe ya nthi ikathimwa nundu wake na usu no watho witu andu mangai ni batondeka ethi wandu amumanangai wae wathimike aku ni batondeka ethi wandu amumanangai withwa ona withukuma na ukaneneba na uthithwa na mabiasala na uthikanesa otondu aingi umuthi maiye mata mwezi ngai na ni maendee twene na unjasia kula UK kula obo musio umie uyuka ku ni manato ye muswada ko parliament madhasia pastor wonde ukoneka aibothe ya mundu in public akobwa. In fact pastor ukoneka ainengane Biblia andu masome akekata akobwa ayu andu mangene ndo muya kana ndisu no ngathime no thende onesa na makithi manwa na Kenya on a corruption andu kawaida average people are doing quite well. Mena ngali mena simo na maina maendeo maingi hindi Yehova ona wena kwa twele utangio mwingo huu wa usi nivo tukaadhimikia. Mwingo huu wa usi nivo tukaadhimikia nivo tuithandha wa mipaka yitu. Mwingo huu wa usi nivo tukaendea nesa ola usio Yehova utubangie. Praise the Lord. Na kila kifanye niki ila Balaamu wende ndino ya watho Kanaani yobe emuyai ndino nganenga nziawa yaku. Ndino nganenga nziawa yaku ani kwa siakana ala onde atangie mundu ala yobe kunengete makwika onatima kuyu ona no manziawa siako. Mungu anafikiria kubarikiwa kwa watoto wako na vizao vyako ambavyo vinakuja. Praise the Lord. Na amekuita upande huu wa huo mto ili umjue na mtumikie. Nenda uwe tata
Mondo me anondo na omuze mamaze actually no eli. Kana ondo wambe eli wa Yehova. Ni wakwita utangiwe. Na ni woka mwingo ungi wa usi wa utangiyo. Rondo ndu ile akoma na ndo meki bavukanyo. Na ndu ile akutinda na ndo meki bavukanyo mena maudha idimo. Meona mawia mo na mabina mo. Undu wenda kwika museo kondu waku na nziawa yaku ni kumwakea Yehova kidhembeo. Sisi ya verse 7. Na Yehova au milila Balamu na Asia nga nenga osia waku de eno na bau ya Yehova ula wa mumilile kidhembeo. Let me say again. Na Yehova au milila Balamu na amwea nga nenga osia waku de eno na bau Abalamu amwake ya Yehova ula wa mumilile kidhembeo. Praise the Lord. Ke ni cho kidhembeo chambe cha kumbwa ni mundu subita wa Balamu. Eko ya uli kula maumia mwingolonge pa ikidhembeo tu kwiwa ni wa museo bisi ngaisi angalisu. Ngalisu ya alani kula manaumi nikenda moke madhendisu. Ndevandu una mwake ya Yehova ingi kidhembeo. Tuyute wange waliva Yesu. Lakini la woka yuva abandu beta wa Kanaani. Pale Mungu anamwambia hapo utaparithi. Hapo ndipo anamtengenezea Bwana madhabahu. Tena zaidi hayo kilingu cha 13 maandiko mange ini motonya kana ni maambatie na madhi kunduku kuita wa Misili. Actually, thank you. Kilingu cha 12 verse 10. Kuma 10 kuthi all the way to 20. Walienda Misri, lakini akiwa huko Misri hakumtolea Mungu, hakumjengea Mungu madhabahu. Na undusu webata tu imanisia umundu undu webata muno. Nikana Yehova elawa akuita. Undu wambe. Yehova elawa akuita utangewe. Nundu ni woka utuendhino, vetuye andu wangi, vetuye modhethi yangi, vetuye mondu meke bazukanyo ona venga ingi. No kwesobwa na no thangagwa. Nikena ndisu itwekene yaku. Mutwano usu ukunengete nikena ululumilwe kwaku. Siana isu ukunengete ilulumilwe kwaku. Mawia asu ukunengete malulumilwe kwaku. Nevaile andu mangai tukamume asia Yehova ndembo kwa kumwake ya kidhembeo. Praise the Lord. Maana na kuambia hivi, hapa Kanaani amefika, Wakanani wana miungu yao. Imetamalaki katika ulimwengu. Imetamalaki huku hujuu hewani. Na anaambia mtu wa Mungu ni useo. Nundu ningwenda umesia ndino kondu wako ananziawa yakwa ni mwake Yehova kidhembeo. Let me tell you, it is very powerful. Udhuku maanandu meki badhukanyo na moka na mibango yo na singusio. Itu iwa mobo moa ni maenda kwawe. Itu wa mobo moka na mwe malikile kundu makundi masani tia makivindu. Na yu wibulana na anduasu onde mena kivito nikenda mamese sindusio na siako. Nani madhembe anga isio. Nani menenga nitenga ini sio. Nevailwe na kuindi webena ne alineva Yesu. Umfanyie Bwana madhabahu ile sehemu Mungu amekupatia. Eka kuosa tangwe mutwano ndu sabaivia ato udhumia kondo wa ndembo udhumia ndembo siana siaku isa baibu nundu itinda anandu mo imanda masiose ilike modhaidhini please ndukatundu unduni watole sadaka mjengee Bwana madhabahu katika malezi hayo yako. Ninakuomba katika jina la Yesu usilegee katika jambo hili muhimu. Na mama nisie unusu wa kumwake ya Yehova kidhembeo. We ausu waku wimbenefiti we na wimbenefiti siana siaku na usijanganyike wako kando wakitafuta njia na namna wapenye hizo ulizo nazo zikuwe zako. Hiyo sehemu Mungu amekupatia kuna wale wanatafuta namna ikuwe yao. Na nakuomba katika jina la Yesu Kristo ibena ni Yesu bila Yehova kunengete mjengee madhabahu na mtolee sadaka. Itu ubuangui lakini moma yu ubuangui wamejitoa muhanga. Wako tayari kufa mradi wachukue kile ambacho ni chako. Ando manga hii. Na mwanju mwiso baisitwa ni la Yesu
ndukalete saa hata iwe yoba kilunguni cha miongo ili buku ni dhitha mwambililio musumbe wita wa Abimeleki niwe ndiye kosa mukawa Abalamu. Ona kwenda kosa kila chaku cha bakube nimenda kosa. Praise the Lord. Nimenda kosa na nina kwezuba sindu izu yoba ukunengete eka kosa for granted. Mtenge Bwana madhabahu na mtolee sadaka. Ibena nie inoni abeba mekwo na mabina mekwo territories sikwo. Define God's territory given to you. Mikulule nesazi manike hii nimejenga kwa ajili ile Bwana amenipatia. Maana kuna wavo munene for me and for my family. Praise the Lord. Hii usia wambe ndui bata umite mundani ula yoba ukwathimie. And therefore tell the Lord, this is your land and I'm giving you the proceeds from this land. Praise the Lord. Nyoda tumituma siaki lungo chai kumi, my friends. Nondo, you are declaring your income, your employment and your business as part of God's territory. My friend, wanatafuta waipapenye, wachukue na wanyakue. Ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, mtengenezee Bwana madhabahu katika biashara hiyo. Itakuwa yako na vizazi vyako. Lakini eka utatohuangui. Eka ubudhia undu wa kilungu chai kumi. Eka kuubudhia mwani na kusubai situani za Yesu Kristo. Katato ubudhia. It's very important. Declare that it belongs to the Lord. Give to him proceeds faithfully. And ngaini museo nondo otondo wa weyike we mwene nde kwenda mwana waku kidhali. Kita kwenda uwe umwende na umya toke ya kumudhuku mawe sana siya kuhimanisia kumwenda ngai hata iwe yoba kunenga ne mwana kula yoba wenda nenga ne yu ula mwana waku ni kumumanisha ula uwo amumande na kumudhukuma. I walk and just give a token suffering, a token contribution kondu wa kuhona ni ya kumwenda na kumudhukuma. Nina kwesoba usilege katika kazi hii. But at the same time, otondo Abalamu utamwaki ya Yoba kithembe okuya uli. Mwingolongi wose. Otondo utamwaki ya Yoba kithembe o Misili. Onakauni waendie. Na esa kumabuwe o mudhui. Na akuisubie. Eka kwenda kumwaki ya Yoba kithembe o. Wala Yoba utana akuya ya. Isitwali za Yesu. Ndutona kwa kakithembe o kipetini cha mundungi. Ndutona kwa kia Yoba kithembe o muumeni kwa mundungi. Let me tell you this. Edwa Abalamu nuna mwake Yoba kithembeo kuya Misili ninga isia Misili sio sandembo yake. Nundu ni territory ya ngaisia Misili. Kaula wonde waikati wa Mose na nduma Misili waika owa ngai na ngaisia Misili. It is the territory of the demons sia Misili. Kunji ukwisova kwe kundu Yoba utamwake ya kithembeo ona udhasi hata tutona kumwake ya Yoba kithembeo medho ine make betindiwa impossible. Tutona kumwake ya Yoba kithembeo medho ine na kiyoni chakana katiwa shindwe, haiwezekani. Mungu atapokea, itapokelewa na majitu ni ndembo ya mana na kwa nanga. Tutona kumwake ya Yoba kithembeo miundani ya obenani haiwezekani. No we are wachao wa mana. Let me tell you, mwazi mwala Yoba kwa dhimete ne mato tedi na bata wa obenani. In fact, ever no concentrate kila Yoba kunengete na uziki ya kizito kila wiki ya wibenana. I know one mwazi miundani no yako. No one mwazi ona moseo mtu anoni uzu wako. Yani kizito chu wiki ya ukwate kiveti. Ibeti cha mundungi kana etu bayanza kana otume kuwatia mundu kuyanza edwa noto otume amukane waku. I tell you mutwano wako wathimika muno lakini nundu wale kilieza mutwano wako na niunje na witete ya odhasia ona ndiya kumaluka nundu mukawa wakwa wale kilieza nundu na kundomo manda otondo walangi umanda mwaka ndio mwesoba edwa ni wiki yaki vito cha kumanda mwemeu nene siwi onake lakini ndo mumanda taute nake
ambia mwenzako ekaule chaisa endene mokwewa ndumutabye ekaule chaisa kwe mundu muka umwe waetiwe TV ni mundu muka winguma wesi ala mosa umemandu mechao nguma na nuso bitie mbesa na kukunza umemao na asia ngewani la sia isi bosi isi Anthony aithe kaundu wosa umemandu asia yuni umundi ningutai beti na meati edwa amume menu ni mumenda undu ithye tutata kumenda ukeza kwithye ona kaunu kutwaite akili yake thibani ethe wani wikau mume usunda utia ni weta unundu ninisi mweme unimutange kuna kendele kwa enda makosokoso lakini ideally nika naye yani ekalangia kata akalangi undu mama sumbiki yao mama sobelela mundu mosu ni wabika ni woze koti ni wabika kibuki byutiki ni wabika katulungi tika katse ni wabika kalitika ni wabika ni wese ubya alienesa ona kau enasi anaitatu onde si alungwa inda madhula leta mpesa yokite nikenda mume mundu meso wabika bandu basio ever need to make the same effort on our husbands. Perhaps our marriages might be better. Praise the Lord. The one week yaki dhito mtu anoni wako undu musiazi ya Nigeria na hii ingi musiazi ya Philippines na kuku ungi kuonde haka kote mwendete drama the one week yaki dhito kwa mweme undu week ya divine mtu anoni wako uza we muadhime lakini na kwa dhaki umundi ndutuanga kumwaki ya Yoba kithembio wala patatoneka Misili ambia mwenzako ndu mwaki ya Yoba kithembio Misili Onota lando maka menda kwa kithembio balave utuluni ndo akachao kithembio nunga indeba my friend utuluni be ucha ngaiya ucha nene vete nini umuno dhino wetu niki mosa chala nja let me tell you utuluni unyanze mboba hu nina kwa dhaka huo yathi ngaini thiba na bia ndu meka au ai meikwa ndo thukuma lakini ni mapanda mbegu you have wasted your money. Dutona ubanda, dutona usomusobisa Yoba kithembe okimenani. Let me tell you, dutona kumwake ya Yoba kithembe okimenani. Ona kiimani, ona kiweune, ndo mwake ya kithembe o. Eka kuibanga ni muoi. Nati muoi no wisi. No kimena chaku chutumani unena u. Ni wende nesa we wende se chao. Engwanza osiaku kosili hata imena hii twabandie mbegu imena ni hii twatumie mbesa imena ni hii tosiendukisia ututa kiumo imena ni hii tosia anointing oil na tosa mundu tumekisia ndo na Yoba no wisi mundu sundu ilie wakitie kwana ngambesa ndu mwake ya Yoba kizembe wala Yoba utai ene ni mokwewa kitomeka tuduka unduni wakeli nisi abalamu niwe khala nile nandu kibazuka nyupa Kanani mundu wambe ulawe kalile nake ningele kanyo yitu eta wa Lot mundu wakeli ulawe khala nile nake ni musumuzu wita wa Abimeleki na ungi nandu masotomu na ungi ni Melkizedeki na umbe ningele kanyo yitu na asu ni mithemba zandu ala mema dhayuni maitu. For example Lot ni mwana kikamba wa Balaamu kilunguni chichu cha 13 nundu wa mawendi make na makosokoso make o kwa ndai ya ena Balaamu matanisia Abrahamu amuya wenda osa na tutanisi nungi bezwe chao muwo kilunguni cha 14 osa atabwane amaida yu Loto ena muka wake madhima tuwa Sodom and Gomorrah na wakiwa huko maadui wakaja wakavichukia Sodom na Gomorrah na wakabeba wote kama mateka na Balaamu onaka umwanake uno mubudhasia amulatia na utuko na athia mobosia na mutangia moko ne mama itha na ndi kilunguni cha 18 amwisu bane yakwa ngai haimwe Yoba pakeza byandu 10 nokwana ngandwa nima pakeza byandu vibuti Sodom and Gomorrah nokwana ngandwa nima ibina dhuzo ai intercede nongi atangeza yuwa Lot mundu la mubudhasia na Lot no muzemba wa mundu wa tuta na anasa na tuasa musio na bai kanisani lakini mwa my friends
tukitana to bwana athukumi maitu matinda maikunana siana situ itinda ibwana oba muzi kana kanisani ayo nengu musuba ndayani ya Yesu Kristo nundu anduma muthembo su maile u na wena mo ani makuthululukite na nibo numangano mbingi siuma ethani batoneka osa imwitane mukulania we ini wenda chao wenda mesia no ata iwe yo na ithukisie ndona abaluka kana kwa in fact ila loto na Balamu matanisie verse 14 kilungu cha 13 the lama atanisie you with a wibenania or sindo ila mutona kwa niki andomangai verse 14 na Yehova amwe Balamu itina wakutanisa na loto yubukilia medho maku uzizie kuma vandu bala uwe ngali ya yulu ngali ya yedeo umiloni wazua udhuloni wazua nundu ndiyo ila ukona ngakunenga we ona bala beloto. Praise the Lord. Mwadhukie wenda onzai no mesia nongi bedwe muo katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Na indi verse 17 na nundu andeto isu ukela utaambuke katiwa indi uwasani wayo no dhanda uni wayo nundu ngakunenga yo na Balamu athamia iema yake oga kala mitini ya mialoni ya mamile ila yebiloni na bau ithukisie ake ya Yehova kithembe kuona mwana na kiima mumise Yehova kithembeo hiyo kithembeo inaongea by the way katika jina la Yesu Kristo na ndo watu kalanyana mo God is in charge and God is in control no wizi wa loto alibaki na karibu watu wake wote wakangamia kwa moto tani za stress nukosa kuombe payundo itania ndo mamusie nongi bedwe muo ipindani dhiba othi and let me tell you who knows what the Lord will do to you ona kulo tuyo keso bamesia kanaba nangwe bio pataka atua mundungi kaino so a lot ala medha yoni waku madha muo na nilakuna umaitha wa mokea taula mwaki umie tu ni wa Sodomu na Gomora mesovanie eko muyashindwa mwesovanie musi wake ni waka na mwaki mwetu niweka mume niweka nemu kaniweka nduka madheke mesovanie Balamu katika jina la Yesu Kristo Balamu kotengele kanyonzeo. Praise the Lord. Hata iwe Yehova yes loto ena madhina lakini ndwa inengane kumumena ukona yu ukitha wimando Mungu nake. Praise the Lord. Ungeta wa Abimeleki wasoma mwambilo kilungu cha 20 na cha 21 ninge wanda asa ya Abimeleki kilungu cha 20 ya ambia musumbe weta wa Abimeleki wandua yo makubi na Balamu watuite ni wendie kosa muka wa Balamu kela lonati Balamu ni mudhui. Praise the Lord. Balamu ni chao na nikana Balamu ndakama bivukie nundu ena ngomo mbingi na thukumi ingi ona atumendu na Balamu kwa kosa mundu mukamuzini wake matwane na uni womeka nundu kuwisa ubithukia athoni maku huwa Balamu aena maweno swanio elose mundu muka muzini wa Balamu no la wonekie emwima ni mamuzu witawasala kaini kibeti chao cha Balamu na ngai aindabini na kuna muzi wa Abimeleki weza kuzo kukusia wakana nginya Balamu amubodhe nebo indi kilungu cha 21 verse 22 wasoma yonde nginya kilungu cha mwiso mosa maso ya utianio ni kwa siati mutui usu waku utinda aidhamia mubaka ona mubaka wa ndeto wa ilo musiba ando wako tinda wezema nake osa imwe kalendi muso byanzama muiwane mutui usu nda mwisi Yesu Kristo ndo mwisi lakini ita mundu aita basa na mudhandikana mundu ubikita baadhi newe ani wale kubambe miti kubambe sindu eka kuumitse ubinditi ai muka unokoswa weobo ngaindeze
God intervene. Undu aile. Be proactive. Praise the Lord. Hapindala kutinda wazazi ndivo ni na mumaidha aye etana mutongo iwandu watyo. Uni waile nikenda yuwe na mutu wa kumumandani mupaka ubikite ba. Na undu tuwe tene na chao na tene kwikutinda muimena na mundu. Utono nenania. Na yoba ni witikila na motia ni wasu. Sikutengeleka nyonzeo. Kwikumwili la mundu matatoneka matezo mema uo. Kwazi aina manjini wanona monieba. Mukusi mungu yoba numa menete nduka mukusie mutu wa kundote wachao. Wawo. Hata iwe yoba. Ona akedwa enamo yimbona wina kithembe okwaku ndumumise yoba nthembo. Ona kuwi na injini za manjini. Ola wombe manjini teneno. Chongai. Abadwe manjini asume bona kitumi. Whatever chao. Nikimekwa. Mekwa nondo ando ne manengiwe utwi wo ene. Na mali obodha ngai. Ngai no manengete si obodha. Mali obodha ngai. No manengete si obodha. Nikana we say that everybody is practicing their free will. And that free will take them to heaven. So don't be afraid. Ena manjini wewe winachao wakule mwenzako wewe winachao numukulia wewe winachao nye undungona andwala matinda ama iweta manjini ithembe osioni siombokie kuniko kawo ithembe osioni siekiata nisiombokie withi utonge kithembe chako na wimumisia yoka nthembo ona kuwi na injini hata iwe Yehova wanakuwi na chao na ni Yehova mwiyai musumbe waitu na chao. Praise the Lord. Totepe mwenzako edwandu isi we na injini nenange numutabia tenda wiki ya chao numutabia edwandu isi we na injini nenange na wimwiazi injini zombie ndina itu mbona ndo weta ndo mutabie the wandu izi njini dhiuwe na dhombe ndina chao ndo ne dhombe vina ngaini we mumbi wa mabeba na yukuma yu mundu loka tinda indabia injini manjini ngakuya kithembeo chako ni chomboko. That is only explanation. Ndo ni wewe lokokea tena mbona emake yanga ise Israeli madhasa hii mbona nilanga isi anange balao na Misili tena ngai wakuno wananga ni kithembeo chako lilwe icho na chomboka kwa sisi ya mwenzako nondo ninguwa na mtu okwatia ndo mwe edha ni chomboku ndo mwe edha ni chomboku ewa ndoni kitongie na kithembe ya yoba nthembo ila imwaile hata iwe Yehova tumine na ndoa ile kilunguni cha 14 kilungu cha 14 ni bala loto wabidhukiwe na alama idha ma Sodom na Gomora na kwa bahati mbaya wote wakafurushwa kondoo mbuzi mifugo mali ikachukuliwa na watu wakabebwa wote wakabebwa wakapelekwa kama mateka na Balaamu avanga notuko omba nyandu make na nana make ndema dhini kena makatange andu meba asu na mama tange ya uo na makisioka. The Bible says this verse 17 kilunguni cha 14 na musumbe wa Sotomo athi kumudhaua itina wakuchoka kwake kuma kuwa ketolo laomeli na asumbe alama iva mwenake mwanda ni wa Save ni wo mwanda wa musumbe na Melikisedeki musumbe wa Yerusaleme aeteki mutu na mbinu nake ai muthembi wa ngai ola wiyulu wa onthe na amwathima na Asia na athimwe ya Balaamu wa ngai ola wiyulu wa onthe mwene waitu na nthi na nata ewe ngai ola wiyulu wa onthe ola onenganete amaitha maku koko ni kwako na Balaamu amonenga kilungu cha 10 chonde
cha sionde elawe nasio nenda kuya undu wenda kwathimikia nthino ya watho njiko thete kwenda lakini kino chaguo tai ya muthembi waku ambia mwenzako tai ya muthembi waku. Praise the Lord. Ani ngona mkalanilie waku na muthembi waku ni ndembo ciaku cia ilungu na ngitongelela nondo no cio na weta ete vai kanisani for the benefit of your pastors. Praise the Lord. Acknowledge your priest, acknowledge your pastor, the one who prays blessing upon your life. Alisema abarikiwe Abrahamu na Mungu ambaye yuko juu wa wote. Na akasema na abarikiwe Mungu ambaye amepatia Abrahamu kuwa na ukilio dhidi ya maadui zake. These are the pastors who pray blessings and favor upon your life, and they see the work of God in you. Okay, what to do, my friends? Kwete udhukume wa Yehova mbe wake kondo wa mavasta mako. Ende mwisho verses 21, na musumbe wa Sodom amwea Abalamu nenga andu makwa na ukiyose ya uthi ula wosa woka ugo. Verse 22, na Abalamu amwea musumbe wa Sodom nino kilia koko kwa Yehova ngayula wiyulu waonde mwene waitu nandi kana ndikosa uli kana mukwa tula uli wakiatu kana kindu ona kiba chaku ndukese kwasya ninye nendo wetie Abalamu ile kulyo ula waudhusya Abalamu ni musumbe wa Sodomu kana ni Yehova ti Yehova nina kwa dhomundi isitwane dhanga hii edwani wombie kithembe ukondu wa mwemeu na mukau mutwano ni wenu tukatato tumandu na ndola mabuthesya mitwano katato tumandu na ndola mabuthesya chao mitwano. Praise the Lord. Isubie we kondu wa ciana ciaku na mali yako na ndukende we kwenda kuosa mali ya mituki nundu mwishowe baada ya Mungu kukubariki anaweza kuinuka akasema ni mimi nilikusaidia, ni mimi nilikusaidia. Sindu siandu mata mwisingai nina mwisuba mwikeendewe muno kulika maona makundi dhuima muno kikundi kini cha mthemba weba ona sia mathiko sisi ya muno kikundi kini cha chao uchao weba ona cha kwenda ni akwa ngone hao amaitu mwisubie muno ni chao weba isubie muno ni chao weba pe mwana kei yeweni nandele mangilie muno na nisiende alosi yethe wa bandu wesa kwithia alama ngurumsumen mekopyo nando makwasa penza luo pe akamba pe Swahili ona ve andu mambayo ingi yuko andu masaniwa indi ndanao sa mambro make ndanao za makazi ni make anosi ananda make makundu na kundu na onde ni moka mekene sana maadho na masunga muno alusini na kwanza andu masungithwa muno ayu mutwano ni wethi wa ni mamina lusi ni menuka itina wabinda ya nondona ni wo mundu mukawesie kuweta ayu la mutwe azia yi ningona undu tongelea nundu kumenja mathi thandwa tuzilo manana ana tuza manana ana bani tina wangi ya nondona ayo mundu muka aisani wakila kendeba atambea simu ya mume akomete indesa kwezi akai mume endo na alaume kai manona maisunga neke tuzikini taito makwete maisunga na tukula tuefani kayonde ni muthemba wa homosexuality na yu andu maikula nyakila kende bani kindi chao ende ume kwa mathukie ume akule umwetu na kuwika atumandu na kiko wa mantha chao na kwa mandela bana kuzidia zile yu we yekalia bandu wathoke wani imwe wele kuikulia ende nyene kata ko uimoni cho wende ana kaundia lomo thekea lakini wele kuikulia ende nye kone kitindo kesani yu baani kaebosia Sodomu na Gomora
tika bani da mekutene na mone mathi kotini na kindu chonga mwa kinno chunga by the way na mtu anoto kene chao never they. It is true, the same thing happened over Kitui omwana ke watweye mwetu naona bridesmaids tima kazi ni tima zizita ne ataita ne aswahili ne agamba ne mbalbilondo asuo ndemoka na mezo alisikote isewete ote isewete ina mwana ke kwa bati ona zimuni amuka aya asuo ndemukululia nando mese nekimwe nani yetu umane lo mukuli ndiwe mudhosana no waiba we ndikana usuvye hii ndukeze kwithia bali kile Sodom na Gomora talot. Bwana asifiwe. Please ndukatate kuthengeania na mbingilo cia Sodom na Gomora. Tabia mwenzako ndukathenge mbingilo cia Sodom na Gomora. Ate yo ninenda yu nikenda Yehova paiba ndo tukwiwa kana loto ni wa museo bisie Yehova kithembe. That is the problem. Oto mwake Yehova kithembe chako ukeso ukuzwa na alame na ithembe cia endesha ithembe cia mbesa ithembe cia dhahabu ithembe cia mundu meke balukanyo na maka kuendesha na ukeza kwithia uli kile kinduni utawezekana nukalika. Be definite about your ithembe. These are my boundaries and I serve the Lord Almighty. Praise the Lord. Ate we Yehova Yesu ututongo asye iye malondo makuu tuidhie na wendo wako leo mose owe na wono na mepidi onde ame Yesu mutangi naomba tusimame ni wakwiye wangu mathayone maitu musumbe ulawe thayo ndo twimalondo maku twimwingo uwa usita balaamu na nibo tukwenda kwithwa nuwe tukwenda kwendwa nuwe tona ile umusio tunengetwe nuwe
wenda utusuve sino yombo ya itu twikuwe uni kulaku ya maitha aingi andu meke bathukani tutamana undu akikala nyamo utatutongoesye utondu weka umundi tuthisi kwitongoesya na Yoba mwani twethesia tutongoesye ewe wala tuele kwamba maema maitu na kwamba Yoba kithembeo chako ndukatutie musumbe so nundu wendwe sawa tutia ni yetu na makozokozo mako endo kutia indi na akutia tuivitia nziana tuweke na nundu ni watu enda twina ine na yuno tuendete tuoposie tuteze ikana tukabikile mubango musio olawe mwene utuswanete usumbe munene andu mako ndia mesoba ukimesoba nikena matengelekano ya Abraham na Yoba ni nabo thaila mosoma mobo make medwe na uswani fresh yulwa mundu wangai Abraham izo sengaya ezo senguma kweli tunaomba ni andu mako mana na kwa hayo mfalme tunaomba tukiamini katika jina la Yesu tuseme amen. Sema amen. Amen Yesu